sana mutegeri wa Meru TV ketheka sana nkethi cherukiriro ntuku ya Alamisi tariki 7 cha mweri tano mwaka na yoturi ngiri 2026 ndi na urigero rukiriro gurithere turukiri ruthari meni wambeta muthoni wa kiramana anjokerete kire gicunji gitu kia BLA au mubango ne yoturinge imege tutikia mbere akiukari kia ukumenyithia ria karikite Meru umenya Meru na kinyanthe guru ne yetu yonthe ya Kenya aki gicunji kia BLA ndi anjokerete kira tuwa kwiro tukulukira ngatheti ya The Standard mubango ne turinge imehirukiro ntuku ya Alamisi atariki 7 cha mweri 5 mwaka ne 2026 ni wambeta muthoni wa kiramana mitandaone yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya twikuo ututhiatire na kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda wetana mbere na kuthoma kumenya na kuluki kinya kwirwo mibango kathomba ira tukumba kuthura tukuretera kaita kwa kaita njare ne kwa andina ngatheti ya The Daily Nation na ina ndono kathomba ira ikwegie na boni buothio hapo ngatheti ya The Daily Nation aruari awero akwena mbicha ya Rigathi Gachagua uranende wari munini wa rais na kwena rais William Ruto uranwe rais wa nthiguru ya Kenya aragukwirikana ntukwira Rigathi Gachagua omba kwithira igamba ria wera kumwebebele gitine arigita na mbere enarauria nyumba ya Senate Gachagua no mbere kwithira giachua na ikwa chibitari borio rais William Ruto ayukire thimwewe na ringira ndaitari uranende niwe ndaitari ogashagwa akenda kumuria thina niyo mbirwo no rwe karatasine ka tuthatu ngathitini ya The Daily Nation karatasine ka muwanja kaina ruono rwa pangaratano ire chithire tikionekana kiriro wangirwa ukinyanire manyekana rwa Energy and Petroleum aragutwika nende mauta ya ngari kana petroli ya ngari akwina no itikuoneka kinyatha i karatasine ka muwanja katunana kaina ruono arwegi ugima mwire na arakutwika na tukunengero itumi bia ni chibitari imwe twita tukethira tukiachia ndawa karatasi neke 10 akaina ruono rwa tax njaro ira chikomba kwithira achigikirwa ikethira bill kana financial bill ya 2026 ikomba kwithira ikuruka nende gwitwika kwina tax njaro chikongelwa kiri thimo kana na kinya kiri barabenda kiangu cha mitumba aya nacho ni cha second and ngatheti na ya The Daily Nation karathasi ne katuna na katutano kaina ruono arwegie wakibwa nyumba ichi ya affordable housing arakutwika amwicho ne yo wakibwa nyumba i contractors bakethra bagikira mubuko a profit ya 86 billion akumakiri wakibu na arane ndi report yukuonania ya kam materials ira chikomba kuthira chigyaka nyumba ichi kwithira chikisoswa locally kunende kwinombecha achikwithira chichoko kuni kuringana na ngatheti ya The Daily Nation karatasi ne gatuna na karatasi ne katutano karatasi ne katwele kangatheti ya The Daily Nation akaina ronoro mwari kumenyekana ya Mwende Mugambi urombere kwithira gitumira akaita kara kwari na financial bill protest ira yari mwirine yo 6 mwaka ya 2024 ethira gitumira ithwani na kugia na kampuni yewe guta Mizizi Africa uranende rira kwari na financial bill ya 2020 mwaka ya 2024 ikwetherete kwina youth baingi akenya na kinya Gen Z ba create to cartoon mitandao ne bangi bakandika kiri mitandao yo ya ukinyaniria Twitter, Facebook na mitandao ira ingi mantu kathomba na kinya baichora to cartoon tukuringithanu na mantu jera bakwenda kana ukatirima kinya ibandikire ibachorere cartoon maybe ina rais William Ruto bakimuthukangia na watirima kwe baingi baitirimire antune acheke lakini kire Mwende Mugambi awera yukiri kanya kaha na arura kampuni yewe ire gwita Mizizi Africa na nende nethirite ikigwatiria kire kugwithia uchunkuni mwanya ira gukwirikana nende abibithirie na akiaria wite Mizizi Africa ningwatanurira kumba kwithira ikiwatanira na intelligence na artificial intelligence ira ni AI akenda akumenya na kubwithia uchunkuni na uthuthwiria bwa mantu karatasi ne katuthatu kaina ruono rangu kwirite
rwa rais William Ruto ndiro mbere kwithira kiringa thimu no kutirikana Gachagua October 17 2024 ni otwira Gachagua omba kwithira kiungwa mauru na raura akiri nyumba ya Senate na tukwira kura ciawe cyo mwite thigitine achiethire chikiringwa Gachagua aire kuri wiki nyithia na raura akiri Senate kungwa mauri ndaika ite anona no mbere kwithira kiajua na ikwa cibitari ikwa cibitari kuringana na ndaitari wewe urokumenyekana ya daktari Gikonyo urani cardiologist President William Ruto ombre kwithira akimuringira thimu nanwe aomba kwithira akimutungatira na utungata aboge wa mwiri bwari Rigathi Gachagua rais William Ruto ari kumuringira thimu amuuria ni mbibi atuma Gachagua omba kwithira akiachwa kaenda kumenya maybe agitumikira kithira maybe ni umakaje itwe kana ni rantu bauga ko ombre kwithira agichi ajithia nende kuringana na daktari ombre kwithira kiwa kwa mukira mwaje wawe na naye itwe na kumba kwithira akimwadmit cibitari akiendethira akimuyukiria kana akimuguthiria utungata bogima bo mwiri bo ni mantu erombere kwithira ya ikinyithwa igoro affidavit robe kwithira kiaswa ini igoro nenda itari akiwa nende kaita kau Gachagua na miaka 59 na kenda na abuthiwe ithimi bionthe na gutwika nende utikithimi yikuonania aina cardiac arrest lakini nende lakini kuringana na ukuru bwa wenda itaro mbere kwithira akiwa makalika ya cardiac event yomba kwithira yekarikira mu 20 kinye kuma miaka 45 agwitia akauwa kintu kira kiombe kiotuma kimwe mtomba kwithira akiwa tu murumo yo ni ya kwithira wina murumo ya diabetes ukethira wina stress ukethira wina obesity kana ukethira wina murimu wa high blood pressure ira yitawa hypertension yani mantu jareikirwo na ara urakenda menyega mbere Gachagua anokaritite na mbere kugambwa na guchungunu kumenya wakithira na ebaibelirwe gitine na njira ya kama karatasi katuna na katutano no urigana inkukwirite ruono rwa waki kana mugana yo mbecha mbati ira contractors abaraba wa kanyumba ichi affordable housing bakomba kwithira bakiania mbecha yana amuichone yo atuku indira bakarikia wa kanyumba i contractors beregiri akogwata profit ya 86 billion kuma kiri wa kibubo nyumba ichi ya affordable housing. Wow. Aranende kuringana na riboti yandiki ya ngathitine ya the Daily Nation karatasine katuna ayegirwo noru rwa contractors bambe chiribo komba kuthira bakiona kuma kiri mutaratara yo wakibo nyumba icha affordable housing gwitwika bakethira baina profit margin ya 30%. Kou kuona ni atiri chiringi igana ira chiumba kwithira chikirutwa kiri Mukenya kanira Mukenya komba kwithira agitwa chiringi 30 achireta mubukone yo contractor kana mubukone yo mukandarathi right chiringi mbe chire chikomba kwithira chigitwa kiri mukario kawenda kana kiri Mukenya akiendomba kwithira akirira nyumba i kethira arito chiringi igana chiringi 30 achireta mubukone jwa mukandarathi no niguo nende gwatwika akandarathi abakethira bamekete profit ya 86 billion akumania anawaki bobo nyumba cia affordable housing teni kuwa ingatheti nero norore karatasi ne gatuna na karatasi ne ka tutano. Karatasi neka tutandatu kaina runo rwegie nende bura certificate cha KCSE na KCPE chikomba kwithira chikioneka na njira ya rahisi sana thainde kwetwika ikabindi tuwete register mutandaone alafu nende ukoithira ukiona certificate chiaku ukuringithana na bura bwatene mtu areta komba kwithira akiapply ki certificate na ya KCSE akethira akiri yua 2320 redrete agita kwa apply kiri local institution barabedrete baradra baki apply for international checks baradra bakiri 3480 na barabara apply through email bare ya chiringi ngiri imwe mana 3 ya 93 bechi chikethra chikiri wala kiri ndeka ikethri kiri wana na mutaratara yube kwithra yudrete yukiagiri dwara gutwika endi baithera bakietera ntuku kathumba na biumia
Mathenya Kathomba mbere ya abachokirwo message cia kwirwo certificate ii achi sawa sawa, lakini thai kulingana kulingana na CEO wa Kenya National Examinations Council kana ne kujikene ya David Njegere augite nende mutaratara yumwero yari betkwira yukiretwa iotira indira augita kwa apply non to KCSE na KCP certificate no kumba kwithiro kirikirwa na mpui na utemantu ja gwetera arago twika bambareta kwa apply na bari abakaje kinya twanya tongwitura baromba kwithira bagita kwa apply ra karatasi neka muwanja kaina runo rwa buranende kwithirite kwina akonia kana agachanga cha rutereno rwa fuel supply, lakini kulingana na cabinet secretary sawa akuningana na cabinet secretary Wenanji Opiyo Wandanyi no ketete na mbere na kuomba kwithira akinyilia akiwa kwina uganu bwa petroli na maguta ya ngari untuburane kiuta tena ungira undire no tukwete ko kwina petrol stations ibo mwakira nende itena mauta kana itena petroli ya ngari CS Wandanyi akiongwa mauri na araura mbungene araugere atiriri mauta je kuo inguto chorongo achikwithira chigitambu gwitwika ati uti mauta na uwa atire no kabaina rwari na baromba kwithira bakiri stock kana bakireta mauta jakenda utira iya kureto mauta yakwana kiri petrol stations chetu kenda twinde atumba kwithira tukiona mautendera tweta ikura, lakini gwetweka ground ine mambo sio iyo ikwithirite kwina kura na kwina bobo kwira no tunyanga thitini egoro akuna ba kwirete bako bairukira kumanya thakenda chetu kwitwa uchwa mauta ya ngari, lakini obandu kwakia utikyo barona karatasi ne kaka mwanja kaina rono rwanende rwa CS obo CS yowo wa petroleum na energy Opiyo Wandanyi akionga wa mauri na raura Senate anyuma ya Rais William Ruto kuwa iba kuibanga bangania komba kwithira bagiaka refinery interest ya Tanga thigurune ya Tanzania untubura kinya president wa thiguru ya Tanzania ombete kuria witikania nabuo akuringana na Opiyo Wandanyi arombera kwithira akiurwa atiri senators na raura nyumbene ya Senate akiurwa akitumi ebukwenda wita waka a multi-billion dollar refinery nderero cha Tanga thigurune ya Tanzania anto ababwe abomba kwithira bukiu kembecha yuna bwita kwagirithia refinery ira interest ya Changamwe ire kwamba kinya kwithira itumira mbecha inkai kuringana na Opiyo Wandanyi arobere kwithira gichokia kaua ni due to technical issues au romante ya technical nimbi akaithira wati kumenya bikira kwaririe ndi akaua mbetikie ni for now akirankuwa ikyauma haya karatasi ne katonana kangatheti-ini ya The Daily Nation ina runo rwa itumi chibitari au kuomba kwithira ugita chibitari na muno cha public hospitals ugeta ukethira utinda wa chiko akwitwika atirinde kuringana na uchunguni promet kwithira bukibwithwa endira chibitari yaitia 10 drugs kana yaite mithembe 10 ya ndawa KEMSA yomba kwithira ki supply not less kana not more than 3 drugs alo chibitari ikethira shortage ya ndawa mithembe 10 ya itia ndawa kumakirwa ngirwa KEMSA gwatwika kinyabo bati kuona ndawa cio ba supply ya ba supply ra mithembe 3 akikumakiri mithembe 10 kunende gwatiwa kwina shortage ndawa na rora machibitari ne na kinya ndira weta chibitari gwatwika utikuona ndawa kwina ndawa iri kuoneka na kwina ingi ire itikuba kwithira achikioneka uranende gutwika kinya nyuma ya economy kumba kwithira ikithukanga KEMSA ni umbiti kwithira kirumirwa imathina Kathomba untubura butumite karemwa akwithira baki supply ndawa akiri machibitari na ikiatumi etugweta chibitari atukomba kwithira atutina ndawa, lakini kuringana na abunge barombere kwithira viable an agency ya kunekana na 3.7 billion kutenga 3.7 billion supplementary budget lakini nende abunge barombere kwithira baki approve aki 135 million request irerare okumaki ruterero ogima mwiri ibethira baitengiro 3.7 billion kenda kwagirithio ogima ruterero ogima mwiri, lakini abunge barombera kwithira baikuluki yake achiringi 135 million.
karatasi neke 10 ekaina rono erwegie ingwataniro ya makanisa irijikene ya NCCK ira the National Council of Churches of Kenya amuthenya jogori barombere kwithira abakionane kuria kwaniro kuono tubo kuongeleka kwa nguns baromba kwithira bakiribwa bwita michemanio ya siasa na wita kutigira kutina thirikana kuthangala ni michemanio ira ya gisiasa. Chairman wa NCCK Intereche Nairobi arimenyekana ya Daktari Alphonse Kanga arombere kwithira akiwa kwina wongeleku bunene bwana siasa baraba kwithira bakiria nguns kana angaratania abageta kwangaratana michemanio ya gisiasa araba kuganende tukembe theiba bakwithira betumiro na njira enene gwetuka bairi wagatigati ka chiringi mana ile na mwanga chiringi mana 5 kaenda baita kuthangalia ni michemanio ya kisiasa nindi barombete thirikari na rwangiro karigu yukio ntubona urito muno inyendera twiri gituthengerete ithrono rubinene abia 2027 kenda utira gutithira kwina makarika oya yaya kethira ya ikarika karatasi ne okaka 10 kaina rono new taxes ira chirigiri akumba kwithira chigikiro ruterene rwa mitumba kana gire baraba indakia nguche second and na kinya aindia bathi muthirikari ni rombete kwithira ki propose new tax kiri nguche second and na kinya kiri mobile phones ngire chigikene ya mitumba muno kunende proposal iri part of 2026 financial year ira nende kukwirikana yomba kwithira ikia approve kana yetekirwa ikethira iki affect ya nene akenya baromba kwithira bekite wirigiro bokiri wendia bonguche second and ira chijikene ya mitumba gwitwika nende bile kya ukuluka ukethira kwina kwangaratana kiria biashara baromba kwithira bakiendia na kurangu ichi ya mutumba na biashara icho chikethira chikirumirwa ithina kathomba amona kinya baromba kwithira bakiendia thimu. Karatasi neka 10 na kamwe kaina rono erwa kampuni ya kubuithe matunda irende limonte interereche thika nende kenda kuagirithia thoko ibambirite kinya kubuithe juice ya mangoes potatoes na kinya avocado akienda kutigira kana wandi bwacho kenda utira at least nende kinya thoko ine kumba kwithira igitana mbere na kukira na kinya ukireti twanya twangu wende kinya twanya twa biashara kamba ile rono rungi arwaro kwa ngatheti ya The Daily Nation mutegeri wa Meru TV kana kinya kwa kanya umara wito chiwatira ngatheti ku ya The Daily Nation akana ngatheti ya The Standard kenda oba kwithira kiona ndono ira chinga theti karatasi ne kai 15 na kandono cha county rutererwa na Nakuru kurekana nchera cio Nakuru ichinge imuno kana antu iba inge imuno nterene ira cia Nakuru ontubura boto manende akinya kwithira kutina wagiru boya na ara uria court kana kiri prisons cia Nakuru akwina mtu kumenyekana ya Geoffrey territory yawe ni kare tumiri no ntu twiri not his real name netherite areki nchera ya Nakuru main prison akwa mieri 8 nyuma yawe kumba kwithira itwiro kibungo mwaka muthiru no ntu kuningithanwa anegamba rya defilement nende obet kwithira kibungo miaka 20 lakini akiwa meri ewe nana kwithira ainchera nithirite ikiroto kiawe kitio kinyanira kana antiti iroto biroro tabiti kinyana ira kana gichomberetwa nightmare akiwe ndirombere kwithira akiwato kana akibungwa anethire nchera ina antu muno bare background akiwa nkuruki antu mana yaile ibethirite bakishia kioro kimwe wow ariwa kuruki ya kioro kimwe kishawa ni kuruki ya antu mana yaile inya kethira ibo bakwithira bakitumira facility tu inya kethira antu ibaingi kana bungo ibaingi onoka bo bakwithira bagechumira lakini bakimakira ugima bobo mwiri benchera iranara bakuromba thirikari nende yombe kwithira igichumire na kuona ni atekethira ikibatethira na kubaile kinya kethira bo abainara uran enchera ibabati kumba kwithira bakiaido na wiko boya akenda kinya utungata bobo mwire mumba kwithira bukiagira kuringana na Geoffrey ariwo nchere ne ona ukwina baba inge barabethirite bakigwatwa imirimo ya ruko na bangi bakethira baitera uturo buo na rauria nchera nende bare abungwa iba kuromba at least kumba kwithira abakiailwa anyway karatasi ne kai 19 ko kenero kai 15 niko kenero rumu tegeri wa Meru TV na ikiloketie ndaika ngapi
gilukitie ndaike mwaki nyumethile charukiri akumba kwithira chikirwa mahuka mbetikire mbekire gatante gichunji kia bili mubangoni ya turinge mene kurikanie ukaita kuranyana tukethira twitrimana ana Silas Nyaga urokuromba gitikia ubunge agishigone mbunge kia Tharaka tukiarire mantu jege witina mbere na siasa cia Tharaka Nithi na mno atwire gitumi kirachiumirite na kwithira akienda kuyuromba gitiki kia mubunge gishigone mbunge kira kia Tharaka Nithi wambeta muthoni wa kiramana etana mbere na ututhiatira arutere rwa Facebook, YouTube na kinyarutere rwa Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto na mantu jangi kathumba cira tukwithira twikuretera au Kirimeru TV.